Hei hi Akashvani Aizolani Chanchin Thar Achirtu Civil Ruata Vice President Jagdeep Dhankaran Voin Hian Mizoram Rontloang Prime Minister Narendra Modi an Ramchunga Rel Kongle Chol Mun Ahun Rualin Voin Hian Sairang Rel Chol Mun Ahun Manve Anidon Prime Minister Narendra Modi Chuan Ramchungi Puitaban Phaka Risel Nalamin Enkol na Chop Chuachu Asolkar ngai poimo Berjinga Miani Ati President Draupadi Murmu chuan voin hian nileng o tur rualban lote puala buat soi Purple Fest chu Rashtrapati Bhavana ahong don Vice President Jagdeep Dhankar chuan voin hian Mizoram rontloin Mizoram University Convocation aman puinua chonhulama assembly in khoma thu asoyang Assembly Secretariat atanga thudon danin Mizoram University Convocation aman puizo nuwa chonhudar sompani le minute somli panga chia Assembly House lu turanga yania chuti line hun ruam man lok hiti danglam thei ani ruam man lok ang chuan assembly in khom hi chomadar somle achan ve tranin zona le chana hun manani anga committee le khapoimo te house do kana da ani nu assembly financial committee te in thana tur chungchang motion chu parliamentary affairs minister Puvanlal Thanan apulu tanga taxation minister Dr. Vanlal Thanan the Mizoram Goods and Services Tax Amendment Bill 2024 to House soya Pompui Turin Apulu Donani Vice President in House Chung Alaulu in Assembly Speaker Pulal Biagzaman Lomna Thu Soin House Leader Pulal Duoman Thu Soyanga Hei Vice President Thu Soin Chunzomin Thu Asoizoa Assembly Member Ten Vice President Hi Ahu Hovin Tha Anlak Pui Donani Jagdeep Dhankar hian Mizoram Assembly a Thu Soini Chuan India Vice President Jinga Apatni na Anidona Kumsani somni pani March ni som khan khati lai Vice President M Venkaiah Naidu chuan Assembly a thualo soitoa hemitum hian lar sap Haribabu Kambam pati khati lai Chief Minister Puzoram Thanga Deputy Chief Minister Puton Luya Speaker Pulal Rinlian Sailo Minister le MLA te House chunga an omani Mizoram Assembly a hian President Pathumin thuanlo soitoa Kumsani panga September ni somni pali khan Dr. APJ Abdul Kalam chuan thu soin President Jinga Mizoram Assembly to soi masaber aniya Ramnath Kovind Khan kumsani som pasari November ni somthum khan thu alo soi to boka tuna President Nilai Draupadi Murmu hian kumsani somni pani November ni li khan thu alo soi to bok ani Mizoram Sarkar chuan ni jung manga kol phetha megawatt somli panga pechuak theitur solar plant solar park pali din belturin malamek Power Department how to the soidanin Pam Turam Nod Van Lai Phaya Eng Megawatt Somni Pachuak Theitur Solar Plant Din Tura Ruah Manania Van Tong Khomun Ram Thenzo Le Kei Fang Sai Tual Rama Megawatt Som Ve Pachuak Theitur Le Sum Suya Deal Kon Rama Kol Petha Megawatt Nga Pachuak Theitur Ruah Manakal Puimek Ani Bokani Heti Lai Hian Tun Haya Assembly Opposition Leader Pulal Chanda Maral Te Zona Zia Kachangin Par Electricity Minister Puef Roding Liana Chuan Tuivai Hydroelectric Power He Atira Changin Megawatt Zani Som Pechuak Theitura Ruah Manani Atia Tun Sarkar Tharhian Uluk Taka Azir Chen Nuwa Megawatt Za Somnga Pechuak Theitura Ruah Man Anita Zoka Chumi Tur Chuan Detail Project Report DPR Po Ruah Man Na Tharle Ruah Man Tharle Tur Ani Thua Soyani Ramchunga Rel Chol Mun Tharle Thuam Tharzanga Somnga Palile Rel Kong Chunga Kong Chong Siam Le Anhuailama Siam Sang Khadzanga Zetsu Voin Hian Prime Minister Narendra Modi Chuan Hongin Lungphum Tepo Aphum Dona Sairang Rel Chol Muna Hemirual Hian Hun Manve Ani Ang Northeast Frontier Railways Thunei Tu Tenhena Changa Thudon Danin Prime Minister Hun Man Hi Chomadar Somle Minis Somli Panga Changin Sairang Rel Chol Muna Lo Man Pui Ve Turani Dona Tuna Hian Marchak Biela Hian Rel Kong Siam Le Akai Noi Rang Rang Cheng Vai Bel Che Singriat Sang Khazakwa Somli Pakhat Hu Tho Mekania Rel Chol Mun Man Mek Somruk Chu Khovel Ramdanga Rel Chol Mun Te Ang Boka Changkanga Siam Turin Cheng Vai Bel Sing Khat Zathum Somruk Pakwa Zet Ruah Man Ani Bok Heti Lai Hian Northeast Frontier Railway Consultant Puar Rang Tona Chuan Bairabi Le Sairang in Kar Rel Kong Siam Meka Hortoki Rel Chol Mun Chu Thathar Mars Tha Hian Hon Man Tumani Atia Bairabia Changin Rel Kong Pha Na Hi Tho Mek Ania Hortoki Rel Chon Mun Siam Na Chu Anzo Thokhat Tonin Asoya Sairang Thenga Rel Luta Sairang Rel Chon Mun Hon Hunatan Kumin October Remo November Tha Emotin Zone Ani Thua Soibok Ani
PWD Minister Puvan Lal Hanale Assembly Deputy Speaker Pulal Pham Kimata chuan khamrang le buichali inkar kong din mun en fein a hmuna an kala kong chelai te thi thain siam thadan turte an ruah man khamrang le buichali inkar kong hi kilometer sompali point pariata thui ania helai nai contractor Ratna Infrastructure Project Private Limited tho ania me ni sari sang ni somni pakhat khan an thok zawa akong en kol zui hun chung maintenance period hi kumin me ni sari thleng tur ania PWD report a ainzia danin hemikong hi November ni somparuk sang ni somni pakhat khan NHIDCL hena Mizoram PWD chuan a hlan to a NHIDCL hian PWD le Ratna Infrastructure Project Private Limited te contract ala top lautin hemikong hi kut an thak du talova he kong hi contractor hian ayan kol na chu thok chho ve zel ma se August ni somni panga sang ni somni pathuma tang khan a top san ta ani contractor in an top san nu chuan kong a chebok sinen PWD chuan helai kong chhezual hi boulder te noin a then lai chu concrete pavement siamin a thokta a boulder po cubic meter sang ni zathum somriat pasari man ania concrete pavement po meter zan hi som pathuma thui siam ania hen ha thona po hi fan mu alani lawa saskia atanga mu tura ruwa manin sum hi om toma se pek chua alani lo wangin department chuan alaba ani tuna hen contractor ten na an top sana wangin an contract chu February ni somni pathum khan terminate for clause anita contractor poisa cheng nuai somsari pathum chu tunkar khan lak chua to ni in he sum mang hian na tho tum mek anita akong chhezual lai te siam thadan tu ruwa man ania long cubic meter sang ni zasari vel no ngai tura chut ania kong khuar lai chu leilan ina khol manga laya chumi hnuwa chuan lung manga no tum ania heng na ba khi chu tun din huna chuan poisa ain dai ri don lo ni in sarkar thu chhuat chuan atar lang ani Mizoram in Athenmek Khelo India University Games 2023 mipa football chu voin hian semi-final match pahni khel anianga semi-final pahni Aizawl Mual Puya Rajiv Gandhi Stadium a khel ani dona chawhmadar kwa semi-final masajok khel tur ania Group A mahruai tu ni chung a Tlang University of Calicut le Group B lama pahni na Mahatma Gandhi University ten final alu anin chu dona chundar som pahni a match hnungzok khel tur ni in Group B mahruai tu University of Kerala le Group A pahni na Punjab University te anin khel ve thung don ani Central Isua Krista Kothan Thalai Paul Rorel in khom pui voi rung na chu Isua Krista Kothan pathian biak in ser chi pa nga ania in khom pui February somni pathum zirtop zana tang khan tran ania nizan pathian nizan khan atiak zirtop zan khan palai lom le report in khom buat sai ania in khom hui pusiram din sanga leader chuana kai hruaya member boral te su na hun pastor silal nei thanga ser chia bial tu chuana kai hruaya in khom bana kumpuan pual film toy in siam siak tlangzar ania lo man sem ngal ani bok in rin ni chuna rorel nia rorel jinga hruai tu azona kum som ni theichin choi moina pek thin chu mei chetan kum sari chin ni se ti rel ania Central Thalai Paul in Rampum Huapa Leadership Training Board sai ni se ti te re eka Central Thalai Paul in Ram anei malak na tur member tina cheng somnga khon ni se ti te kumsan ni somni pasria Central Thalai Paul Golden Jubilee lom na tura in board sai ni se ti te pom ania kumsan ni somni pali somni panga chunga Central Isua Krista Kothan Thalai Paul budget atan cheng nuai ruk sing sari pom ani kumsan ni somni panga tan Isua Krista Kothan Thalai Paul in khom pui General Conference chu vaphai khuwa nga ani Chanchin thar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chuan ram chhumi puite ban phak hrisel na lamain en kolna chhop chhuwa chu a sarkarin angai poimo berji ngami ani ati Prime Minister chuan Nimin Khan Raj kota tangin All India Institute of Medical Sciences AIMS thar pangale cheng vaibel cha singli sangria senga masona na tho ahonga a sarkar chuan ha po soilawin ram chhunga hrisel na lam masona rural ti chakna an thokani atia nanna laka invena le chu tianga nanna beile tura tha ti tho chu sarkarin da poimo thua soibokani Prime Minister in AIMS thar a honte chu Gujarat Punjab Uttar Pradesh West Bengal le Andhra Pradesh amite ani Education Ministry chuan state le UT zongjong hena le kha thonin
kumsa ni somni pali somni panga se sona chuan Paul Khadzir turin no pangkumruk tling chin chau lu tir turin a hriatir tir na hi National Education Policy 2020 le Right to Children of Free and Compulsory Education Act 2009 be chana siam ani President Draupadi Murmu chuan voin hian nileng o tur rual ban lo te kut Purple Fest chu Rashtrapati Bhavana Amrit Udyayna ahonga Kumin January tha hlo tling taka Goa International Purple Fest 2024 man ani nuwa tuna Purple Fest hi Ministry of Social Justice and Empowerment nuaya Department of Empowerment of Persons with Disabilities chuan abuat sai vele tani he huna hin rual ban lo sing chuang le an ma ni troi om tu te an pung khom dona hun lim om le tangkai tak man ani ang chanchin tharpon ti top man chanchin tlang pui Vice President Jagdeep Dhankaran voin hian Mizoram aron tlo don Prime Minister Narendra Modi an ramchunga rel kong le chol mun a hon rualin voin hian sai rang rel chol muna hun man ve ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan ramchung me puite ban phaka hrisel na lamain en kolna chhop chua chu a sarkar ngai poimo berji ngami ani ati President Draupadi Murmu chuan voin hian nileng o tur rual ban lo te puala buat sai Purple Fest chu Rashtrapati Bhavana ahong don chu ti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani